everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories and namhlanje sikhuluma ke ngamalanga ke awafani. Well kanje wanibonile ke last week ukuthi ke uSabelo kade ke edlula impilo yakhe njengoba ke bebe ku accident nonkosikazi ke kaMeya. So kuleli viki guys elizoqala kuthiwa ke uSabelo uzovuka nje wasimbonile kuThembi ukuthi bekade zama ngawo wonke amandla ukuthi ambambe aphume naye ke emanzini ke aphila. So bathi ke uSabelo will wake up from icoma, but ke into enzima ukuthi ekuvukeni kwakhe uzohlangabeza nezindaba zokuthi ke uyatrenda, utrendisa ukuthi yena kade lala ke nonkosikazi kaMeya, and uMeya guys uyasatshwa ke kakhulu. Okunye ke bathi ke uDulas guys uzopropose kuThembi ukuthi Thembi nika uThunami lento ayifunayo ukuze sikwazi phela ukuthi sibuyele ke emculweni. Bathi ke uThembi will finally cut ties with uDulas, ahlukane nje noDulas, bese ke uThembi ke efocusa ke laphana ke kumfo wabo, bahlangane ke babe imbumba, bese ke belwa ke noThunami. Izinto zikaThunami ke ngeze ihambe ke neze kahle njengoba kuthiwa ke kulo December ke angeke azabhukhwe, bazogcina sebemkhansela nokumkhansela. Bathi ke icancel bayibiza ngambe, bathi Thunami faces cancellations. Yabona into ukuthi umuntu bamkhansela mangabe kutholakala ukuthi wenza izinto ke ezingekho ke right. So that's what will be happening with ke uThunami. But as for uThembi, yeah guys, ayibuya sengazi ukuthi impela cha isimo sakhe sizobe sishubile ke njengoba ezobelwa nomuntu ke omkhulu kakhulu okuThunami. Kade ke noSabelo naye ziyambuyela ngendaba ke yokulala ke nonkosikazi ke kaMeya. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.